South Africa is like a port hub where every country go to get their stock. Yota itashava ina lanu iyashabisa matikweni ya ina because China matiselanu. But remember, the Chinese can take the stock direct to Mozambique, stock direct to Zimbabwe, stock direct to Botswana, to everywhere. So don't do this. You are killing economy. Niyalo abahambe basithathela umsebenzi banike ikuta lapho nidla amapizza wabantu la endleleni, banika ikuta ukuthi niyenza ama scooter delivery yini laba senidla amapizza wabantu la endleleni, imithwalo yabantu ayisafiki, niyadla nina, niyawa nezikuta niphuke inyawo, angikwazi nokudrive iscooter ufuna like really. Like really? You need even privileges where there is no need. Now nidwela ukuthi wena uzoba garden service, ufuna ama provident fund, ufuna izinto zonke lezi sikuchani. Why niyenza kanje? So nina South Africa, stop to entertain these fools who don't even know about the business. They know nothing. Abazi lutho laba, abana business laba, baphila ngama donation. Manje ushelwe ngalama roundable indumba zakhe lezi. Ufuna imali ukuthi bazomakhela indlu. Wayangahamba yosebenza azowakha indlu yakhe. Bazini ngebusiness. Abantu bangaphandle mabafika kuthole abantu baningi labantu laba bebahlala emikhukhwini kuphi abantu mabafika bathi no man, sizohlala kulezi ndlu, bazirenta, bayathenga lezi ndlu. Ulwisa umuntu uyithengele into yakhe. Ngizwe umunye lapha athi abahamba ama foreigner because mina ngiyasebenza ngaze ngithenga imoto. Awuthenga imoto ngoba uqalambisa utshwala mfowethu. Likuphi icala le foreigner lapha? The only foreigner that you see abantu abamnyama nje, abelungu niyabasaba. Why niyenza kanje? Niyamasela nina. Ngibonile fundi nale ntombazana le bayibiza bathi like i problem ya South Africa. Any siphukupuku, every siphukupuku that goes around talking about foreigner, you see her like a hero. Anthathi isikhathi ukuprize amasimba. Umunye nomunye lo azokhuluma kabi ngama foreigner, for you it's a hero. And then now see what's happened yesterday. Bonani ke ukuthi kwenzeke. Abantu laba bazidlela imali yabo, bazihambela bazenzela lento le kuthiwa i-tourism, bayaxoshwa ngapha nangapha. Yes, I understand, it's bad. It's bad. Mara ilonke lento le ngabantu aboyi-3. So I just want to say sorry to the South African brothers and sisters that been chased away yesterday lapayana. Abantu abakwati ngokufana, abakwati kufana vankombela rivalelo in behalf of Ponta Douro people. Laba bangamchacha. Mara mchachisiwe swiphukupuku leswi musifuya ku South Africa. Mwina michachisiwe swiphukupuku leswi musifuya ku South Africa. So na president wa hina la Mozambique, let's stop to have a hospitality with this president who sent out his people to fight our own people. AmaZulu lawo kahle kahle, most of them abakwazi ukuphila nabantu. Ngisho nabantu base South Africa bayabalwisa la. Mina I wonder
mangibona umshangani waseGiyani ama namaZulu athi sibalwisene abahambi laba bantu mara naye bala kumtshatsha koleya kwabomGiyani once uthi Giyani bathi go back asikufuni la go back asikufuni. South Africa now is becoming enemy of all Southern Africa because of three faults. No man, no. I'm sorry for it, but I supposed to say, in South Africa, manje kumele ivuke all tribes to fight these three faults. Uma bangafuna ukusebenza laba baqabanga ukuthi bazosebenza ngama donation bahamba bakhuphuza udlame la bayenza impi ukuthi abantu babanika ama donation. Angeke izesebenze leyo. They must go and find job, these jobless, these useless mans. Ungathi uyindoda uphuma estratini ungagcokanga uhamba ukhombisa umsunu la ebantwini ugqoka sikhumba. Akusisikhathi sakangungunyani noChaka Zulu leso kugqoka ikhumba. No man. Banantinzana leto man. Justice. Muna South Africa mtafumela ubani mfumwe ibhukubuku lezo sinaro. I'm very disappointed on President Ramaphosa to invite these three fools to his cabinet or office. This is not good. So you are telling people that, you know, if you want to be, you want to become relevant, you must fight people. You must go and bend down the economy. Then tomorrow you will have a lunch with the president. Is what you are trying to say? Is this message that you are trying to tell? Sorry, I'm not good in English, but I'm trying to take you to the reason, to see what is right, what is good. Thank you. Portanto, este é o posicionamento do Reflaboy em relação a esta onda de xenofobia, dando a sua contribuição para que esta onda de xenofobia cesse e a África volte a viver momentos de alegria. Portanto, é isso que nos une. Nós somos africanos, gostamos de ser africanos, nascemos em África porque Deus permitiu que a gente fosse um privilégio ser um africano. Não sabemos como que isso vai terminar, mas bom não é, e a África do Sul já está a viver o impacto desta xenofobia. Sul-africanos a serem detestados não são bem-vindos noutros países africanos. Também estão a ser expulsos como ação desta xenofobia que está a acontecer na África do Sul. É importante que haja união de todos os africanos, sul-africanos, malauianos, moçambicanos, nigerianos. Precisamos então de ser unidos e desenvolver então assim que a nossa África. Não se esqueça de se inscrever e convidar mais um amigo para também fazer parte desta grande família Talentos da Terra. Poeta de Rock é o jovem que traz então este programa, reflexão, aprendizagem e muito mais informações que agregam valor na nossa vida. Você encontra aqui no seu canal. Não se esqueça de comentar aí de onde você está a acompanhar então, para que a gente possa dessa forma criar essa ligação. Convido mais um amigo para também se inscrever e também fazer parte, usufruir de tudo que a gente tem trazido então aqui para agregar valor na sua vida. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor, estamos juntos. Até o próximo vídeo.